Mwabakari kaunti na Meru ni bachimirite kumeneria bunge barabonekete kwithirwa bagika michemanio kenda kuringira ndebe thirikari Rais Ruto kujukia kibidi kebiri nyuma ithurano bya 2027 bakiuga baraba ingi ni boriritwe ni gutigira ngugi kiri ishigo biao bya bunge. Nicholas Chabari naranirite na Karibaba na gututumira ripoti ije. Ria bunge pa kaunti ya Meru baithirite bakionekana bakithiuruka ntere mwanya mwanya na kuthondeka kinya michemanio na akari bakiuga ibakuthi na mbere na kwariria antu baba na muno kwendia acera atia tutam indi bamwe bakari kuma ntere chegembe ibameneretie michemanio ino. Ya buru condemn collaboration ya MP babwithiti ndene Meru ikundi kira babwithiti kyo kya meringo round kya wita bakiyambia cia president na rietwa ni empowerment babu ezimiwa bo watene obwa nduraku nonto bwa ndasienu bokioro mwananchi wathano ngiri ithano iraisi bokathani mwananchi ngiri babu bocindi tutevi tuonete ke2 term na rwimbo ro 2 term utevi rukomba kututethia kana na thabuku antu betu onto tukwiro 2 term antu betu barorwa kila siku nonto boine security kambe sietu itena askari bakwana kunya kambe mabusu yatumba wakwa wekwa barabara sietu ite sasawa ana veto batekuona ngwe lakini no katugirwo ziara vile ya viende vospa ne 2 term kagitania wakwi bathombete kinya mubunge gwatigania icito empro bore bakiuga ndwari irathiritwo akiaria ntugo itaikuraja indwari itachiokenia na itaicha kuleta maendeleo. Riburu mbunge otigani izi empro bore atangaza bore na into bibinge na burato ongeza ite lento sawa nyano to ongeza ite yake lakini viuti vya antu batiganisti baguthurite obera baguthurite kendo kaumba kubera buro ubetherete na bura wabetheria na kinyato ngeri betu no ibaya wesima sana awe mpuro wogua ore mukomwe obwithiti arosi ya mukomwe mware tu no tete witwa ngiresi kwantu ayoi mwana kya gito bikitha yende ne to murite uwe no gwari orongo wecieta kiroria kiroria kiorongo kenkoma kiutana nje kwetu kiengo no ka TV no ka wata lotonga bwa kuburo tongi ukiwa wena mokao umwe mporo imuntu ni muringi esale eta on mbiru ire ringi esale uthari itegureta maendeleo na batu ke oturetera mporo ndene gembe central watu tukahareana nwe ansi muntu waibo kuma Gembe Central Betan Class Chabari.